تجلیل روز بین المللی المپی در شهر دوشنبه. مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه میان کارخانه و مؤسسه ها تا به مرحله 1/8 نهایی رسید. جنبست مسابقه های ورزشی بخشیده به روز وحدت ملی در شهر و ناحیه های ولایت سوخت. در دایره برنامه رشد ساختار ورزشی جدا در شهر خوجند سمیناری آموزشی ورزشی دایر گردید. مسابقه جمهوریوی اید به تنیس در شهر دوشنبه غالبان خویش را پیدا کرد. جودوکاران ولایت ختلان به مسابقه جمهوریوی آمادگی می‌بینند. هر سال 23 ایون به مناسبت برقرار شدن حرکت المپی در شکل معاصر در جهان روز بین المللی المپی تجلیل می‌گردد. باعث فرهمندی و سرفرازی است که به مناسبت این روز در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری چاره‌بینی و مسابقه‌های ورزشی و سالمگردانی هفته گذشته به راه مانده شدند و از نظر ما هیئت ایجادی برنامه هفته ورزش این چاره‌بینی مهم ورزشی دور نماند. در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه این چاره‌بینی ورزشی و سالمگردانی را در باغ مؤسسه دولتی نوروزگاه با اشتراک زیادی دوستداران ورزش تجلیل کردند. در چاره‌بینی رهبریت کمیته ملی المپی تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش، رهبران مکتب‌های ورزشی و فدراسی‌ها و مربیان و ورزشکاران شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانیشان مسئولین ارائه کردند که 23 ایون سال 1894 در شهر پاریژ فرانسه کنگرس بین المللی اید به پروبلم‌های تربیت جسمانی دایر گشت که در آن نمایندگان 12 دولت اشتراک کردند و کمیته بین المللی المپی را تأسیس دادند. محض همین سنه همچون روز بین المللی المپی انتخاب شد که مقصد ترغیب ورزش در تمام جهان و جلب آدمان نوابسته از سن و سال، جنس و امکانیت آنها به ورزش می باشد. در ادامه قید گردید که تاجیکستان از سال 1996 در بازی‌های المپی اشتراک می‌کند و ورزشکاران ما 4 نشانی المپی به دست آوردند. در فستیوال ورزشی نورسان و جوانان مربیان بهر همگان نمایش و پیشنهاد نمودند که تجسمگری جسارت و دلیری، نفاست و نزاکت و ترغیبگری نمودهای گوناگون ورزش محسوب می شوند. امسال چاره‌بینی‌های ورزشی بخشیده به روز المپی در کشور محبوبمان تاجیکستان بر وقت‌تر یعنی ماه می آغاز شده، همچنین اولین کنفرانس المپیچیان تاجیکستان هم دایر گشته در همه شهر و نواحی کشور چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی و معرفتی صورت گرفتند. در فرجام چاره‌بینی مذکور به قهرمانی بازی‌های المپی ریو 2016 دلشاد نظروف و جایزه‌دار بازی‌های المپی لندن 2012 موزنا چوریه سرتیفیکات کمیته بین المللی المپی تقدیم کرده شد. همساله بخشیده به روز وحدت ملی و دیگر جشن‌های بزرگ عمومی ملی، مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. در پایتخت عزیز کشورمان شهر دوشنبه مسابقه فوتبال خرد برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه میان کارمندان وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه و ریاست‌ها جریان دارد که هدف اصلی آن به اصطلاح از اتاق‌های کاری و میدان‌های ورزشی جلب ساختن نمایندگان کسب و کاری مختلف می باشد. چطوره که دستاندرکاران مسابقه اطلاع دادند، تمام کارمندان تشکیلات و اداره‌های کشور نوابسته از سن و سال پیوسته به مشق و تمرین و بازی‌های گوناگون اندرمان می‌شوند که برای ثابت این گفته‌ها ما امروز مهارت و ملکه آنها را در میدان فوتبال دیده ایستادیم. امسال مراتب هشتم است که مسابقه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه گذرانیده شده است که از کارخانه و تشکیلات‌های گوناگون شهر دوشنبه بیشتر از 90 دسته تشکیل کرده شده رقابت‌ها را از مرحله گروهی شروع نمودند.
мусобиқаи мазкур беш аз 94 дастаҳои вазорати идора кумитаҳо ширкат варзидоанд ва дар гурӯҳи якум яъне гурӯҳи байни раёсату ташкилотҳои шаҳрӣ дар 6 гурӯҳ, байни вазорату идораҳо дар 8 гурӯҳ ва дар байни аз 43 сола боло дар 4 гурӯҳ байни якдигар қувозмоӣ намуда ва аллакай натиҷаи мусобиқа байни ин сину солҳо аллакай гурӯҳҳо ба гурӯҳҳо аллакай муайян шуданд ва дар сину соли аз 22 сола боло байни раёсатҳо аллакай ба вохӯриҳои як ҳаштфиналӣ баромаданд ва дар гурӯҳи вазорати идораҳо кумитаҳо ба як 16 баромаданд ва дар гурӯҳи аз 43 сола боло як чорниҳоӣ баромада байни якдар қувозмоӣ менамоянд. майдончаҳои эҳтиётии майдони марказии шаҳри душанбе ҳар ҳафта чанд рӯз табдил ба ҷашни футбол шудааст. дилбохтагони футбол новобаста аз синни сол ба футбол машғул шуда тарзи ҳаёти солимро пешаи кору фаъолияти хеш намуданд. ҳамчунин дар ҷараёни бозиҳо мо ба нафароне ҳам вохӯрдем ки новобаста аз бузургсолиашон аз ҷавонон ҳеҷ каме надоранд ва саргарми варзиши рақами яки сайёра яъне футбол мебошанд. мусобиқаҳо то чанд дар ҷумҳурии мо зиёдтар шавад барои насли оянда беҳтару хубтар аст ки ҷавонони мо ба собиқадорон нигоҳ карда ба варзиш машғул мешаванд. рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри душанбе оид ба футболи хурд ба анҷом расиданд. ҳамакнун дастаҳо ҳоло дар марҳилаи 1/16 ниҳоӣ рақобатҳоро оғоз карданд. тими муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҳам дар ин мусобиқа фаъол аст ва дар марҳилаи 1/16 ниҳоӣ бо тими сарраёсати бойгонӣ майдондорӣ карда ғалаба ба даст овард. дар интиҳо ғолибону беҳтаринҳои мусобиқа бо нишону тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сарфароз гардонида мешаванд. ҳафтаи гузашта бахшида ба 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар кортҳои тенниси корхонаи воҳиди давлатӣ роҳи оҳани ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷмӯаи варзишии тоҷварз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теннис миёни ҷавонону наврасони синни 11-12 ва 14 сола баргузор шуд. мусобиқа бештар аз 60 теннисбозро аз кулли манотиқи кишвар ба ҳам оварда дар сатҳи баланд доир гашт. вохӯриҳо ҳам аз намуди инфиродӣ ва ҷуфтӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. ҳадафи асосии баргузории ин мусобиқа дарёфти чеҳраҳои ҷадиди тенниси калон ва ҷалб намудани ҳарчи бештари роғибони теннис ба ҳисоб меравад. дар анҷом ба беҳтаринҳои мусобиқа нишону ифтихорномаҳои федератсияи тенниси ҷумҳурии тоҷикистон инъом карда шуд. давоми як моҳ мешавад ки дар вилояти суғд мо ҷашни ҳақиқии варзишро мебинем, зеро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ аз рӯи 26 намуди варзиш мусобиқаҳо гузаронида шуда истоданд ки теъдоди зиёди иштирокиёнро аз минтақаҳои кишвар ва кишварҳои ба мо ҳамсояву ҳамҷавор ба масофи ҳам овардааст. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҷиҳати рушду намӯи намудҳои гуногуни варзиш дар қаламрави вилоят, таҳкими тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш, дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ, мустаҳкам намудани робитаи дӯстӣ, табодули таҷриба байни варзишгарони кишварҳои ҳамсоя ва ба ин васила дурусту мақсаднок истифода бурдани иншоотҳои варзишӣ соли сеюм аст ки дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаҳои кушоди вилоятӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти суғд баргузор гардида истоданд. имсол мусобиқаҳои кушоди вилоятӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти суғд дар се марҳила. марҳилаи якум байни маҳаллаву деҳа, марҳилаи дуюм байни ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва кумитаҳои маҳаллавии шаҳру ноҳияҳо ва марҳилаи сеюм байни ғолибони марҳилаҳои қаблӣ бо иштироки беҳтарин варзишгарон аз дастаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят, шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, вилоятҳои Фарғона, Сердарё, Самарқанд, Бекобод, шаҳри Тошканд, вилояти Мински ҷумҳурии Беларус ва Федератсияи Русия аз 20 май то 22 июн аз рӯи намудҳои футбол, дастхобонӣ, пойгаи равон, баскетболу волейбол, самбо, ҷудо, гӯштини тарзи озод, гӯштини юнону румӣ, гӯштини миллӣ камарбандӣ, бокс, шоҳмот, тенниси рӯи миз, велосипедронӣ, варзиши сабук, камонварӣ, карате, бадминтон, шиноварӣ,
қайқронӣ ва вазнабардорӣ роҳандозӣ шуда дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифтанд. дар ин чорабиниҳои варзишӣ ҳазорҳо нафар дӯстдорони варзиш иштирок намуда маҳорату малакаи варзишии худро нишон доданд. баргузории мусобиқаҳои кушоди вилоятӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти суғд аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд нисбати рушду оммавияти варзиш шаҳодат медиҳад ва барои рушду нумӯи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа заминаи мусоид мегузорад. 22 июн дар қасри варзиши шаҳри хуҷанд бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода маросими пӯшидашавии мусобиқаҳои кушодии вилоятӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилояти суғд ки аз рӯи 26 намуди варзиш идома дошт сурат гирифт. мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ миёни варзишгарони минтақаҳои кишвар ва ҳамчунин ҷумҳуриҳои ба мо ҳамсояву ҳамҷавор беш аз як моҳ доир шуд. маврид ба зикр аст ки дар ин чорабиниҳои варзишӣ беш аз 70 варзишгар аз кишварҳои Беларус, Русия ва Ӯзбекистон фаъолона иштирок намуданд. раиси вилояти суғд зимни суханронии худ дар ин чорабинӣ қаблан меҳмононро ба ҷумҳурии Тоҷикистон хушомадед гуфта, аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати рушди соҳаи варзиш ёдовар шуд. сиёсати хирадмандона ба дастгирию пуштибонии пешвои муаззами миллат нисбат ба варзиш ва варзишгарон имконият фароҳам овардааст ки варзишгарони кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ мақом ва манзалати хоса касб намоянд. онҳо дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ, осиёӣ ва байналмилалӣ бо маҳорати хоса қувваозмоӣ намуда медалу ҷоиза ва унвонҳои баландро соҳиб мегарданд. имрӯз бо ифтихор исми варзишгарони вилоят Комроншоҳи Стопириён, Абдураҳим Ёқубов, Хусрав Раҳимов, Фотима Гадоева, Рухшона Саидова ва дигаронро ба забон оварда метавонем ки шарафи варзиши тоҷикро дар миқёси байналмилалӣ боло бурда, парчами Тоҷикистони азизро дар толору майдонҳои бузурги ҷаҳон парафшон сохтаанд. В первую очередь хочу выразить слова благодарности губернатору Сагдийской области, господину Раджабаю Ахмадузада, за приглашение. Для нас большая честь быть здесь в гостях и чувствовать себя как дома. Хочется сказать, что это настоящая мини-олимпиада. Уверен, что благодаря таким стартам у вашей страны будет большое будущее в спорте. И не только в спорте, потому что спорт является локомотивом развития и сферы экономики. Но самое главное, что эта спартакиада вышла за рамки спорта, а это возможность взаимоотношений межгосударственных между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан. Скажу, что я впервые в этой стране и буквально впечатлен отношением, гостеприимством. Мне очень приятно, я от всего белорусского народа благодарю нас за это гостеприимство. С огромной радостью будем ждать друзей из Таджикистана у нас на родине, но и обязательно будем принимать участие в этом турнире. ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои кушоди вилоятӣ медалу ифтихорнома, ҷом ва тӯҳфаҳои гаронарзиши раиси вилояти суғд ҳамчунин маблағҳои пулӣ дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. дар мусобиқаҳои кушоди вилоятӣ аз рӯи нишондодҳои ба дастовардаи тимҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷои якум насиби дастаи шаҳри хуҷанд гардид. варзишгарони ҷумҳурии Беларус низ дар ин мусобиқа маҳорати баланд нишон дода соҳиби тӯҳфаҳои раиси вилояти суғд шуданд. Сюда приехало 26 видов спорта бороться на соревнованиях за кубок председателя. Приняли нас очень открыто, доброжелательно, люди очень добрые, заботливые, мне очень все нравится. Я надеюсь, еще устроят тут соревнования, обязательно с радостью приеду сюда побороться. Красивый город, мне очень понравился, хочу сюда приехать. бо ибтикори Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи ҷудои кишвар ва дастгирии Федератсияи Байналмилалии ҷудо дар толори варзишӣ намудҳои гӯштини ба номи Устопирёни шаҳри Хуҷанд семинари омӯзишӣ барои мураббиёну доварони риштаи ҷудо дар доираи барномаи рушди сохтори варзиши ҷудо баргузор шуд. ин чорабинии омӯзишии варзишӣ бо мақсади баланд бардоштани малакаю маҳорати мураббиён ва доварони ҷудо роҳандозӣ карда шуд, то мураббиён минбаъд ба дастпарваронашон нозукиҳои ҷудоро омӯзонанд ва доварон дар мусобиқаҳо таҷрибаи андӯхтаашонро ба кор баранд.
дар семинари омӯзишӣ ки ба таври амалӣ ҷараён гирифт, беш аз 20 нафар мураббӣ ва беш аз 10 нафар довар аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ширкат варзиданд. Давоми 3 рӯз Атоулло Аббоснаҷод мураббии байналмилалӣ дорои дани 8-ум аз Федератсияи ҷаҳонии ҷудо ва Рамзи Шамилов довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон барои иштирокчиён омӯзишҳои лозимро талқин карданд. طی برنامه‌ای که کمیته المپیک و فدراسیون مشترکاً با هم هماهنگی داشتن جهت توسعه و رشد آموزش مربیان و جودوکاران عزیز، به این سمینار رو ما در خجند در تالار قهرمان عزیزمون استاد پریوم شروع به هماهنگی و اجرا درآوردیم که در این سمینار ما از بیسیک از پایه سطح آموزشی رو برای مربیان نشون میدیم که به چه طریق و چگونه آموزش جودو رو شروع کنن و به اتمام برسن و از قابلیت‌های جودو، انعطاف و نرمی و استقامت و قدرت و سرعت جودو و برنامه‌ریزی‌های تمرین برای فصل قهرمانی، فصل‌های تمرین رو توضیح میدیم که انشالله مربیان عزیز و قهرمانان بتونن استفاده کنن. طبق اطلاع مسئولین چنین سمینارهای آموزشی ورزشی در دیگر منطقه‌های کشور نیز دایر می‌گردد تا این رشته ورزش در قلمروی کشور باز هم بیشتر رشد و رونق نماید. لازم به ذکر است که برنامه رشد ساختاری ورزشی جودو دوام 3 ماه در منطقه‌های گوناگون کشور عملی می‌گردد. حالا در ولایت ختلان 34 رشته ورزش عمل کرده به نورسان و جوانان تلقین کرده می شود. نمودی جودو از رشته های معمولی ورزش عین زمان در قلمروی ولایت حسابیده شده، میل و رغبت نسل نورس هم روز تا روز به این نمودی ورزش در حال افزایش است. انا اینجا تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 شهر باختر می باشد که مکانی اساسی برگزاری مسابقه های ولایتی از روی نمودهای گوشتین و مشق و تمرین دستپروران مؤسسه دولتی مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت ختلان محسوب می شود و همه روزه جودوچیان ولایت برای باز هم به نتیجه های بلند ورزشی نائل گشتن آمادگی ها را به طور لازمه به راه ماندند. شاگردمان از حساب پارتری در مسابقه جمهوری خیلی در مسابقه پیشینو که رفتیم تجربهشون سست‌تر بود. حالتهای پارتری را بسیار کار کردیم. مثال از حساب اودیشات بوغی کردن حریف و در زمین داشتن اودیرجانی و بلوای از دست همین چیزها بسیار استفاده بردیم. مورد به ذکر است که ماه ایول سال روان در ناحیه رشت مسابقه جمهوریوی اوید به جودو میان نورسان سالهای تولدی 2006 و 2007 برگزار می‌گردد. در مسابقه نام برده 8 دسته از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت شرکت می‌ورزند. جودوکاران ولایت ختلان هم امروز جهت ارزنده برآمد کردن در این مسابقه آمادگی‌ها را در سطح ضروری دیده ایستادند که الکی 40 نفر بهترین ها به مسابقه مذکور نامنویس شدند. البته محض با توجه و دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی کشور نسبت ساحه ورزش است که امروز جوانان فارغ از کار و تحصیل در فضای صلح و ثبات با نمودهای گوناگون ورزش مشق و تمرین کرده با استفاده از چنین تالارهای گشاد و برهوا هم بعضی سلامتی خویش را بهتر می‌گردانند و هم در مسابقه‌های در پیش ایستاده با یک آمادگی خوب شرکت ورزیده تاجیکستان عزیز را میان دیگر دولت‌های برون‌مرزی معرفی خواهند کرد.